Mzansi Ningizimu neAfrika ngikubingelele emagumbini amano omhlaba ubingelela umfoko Mtungu ombulazi umzilikazi kaMashobane umfana omfishane njengonina uMantini uSmeva lo owakamabaso le Indlovu Dikida Film Production sihambe sahamba sathi cha asidluli ngaphandle akwesithi shwi la eProtea sengicishe ngathi sePretoria eProtea Glen la sikhona osukwini la namhlanje sihleli nodokotela uSomahashi kuningi kakhulu esizokukhuluma osukwini la namhlanje dokotela sakubingelela sakwamukela asibingelele bonke ababukeli bendlovu Dikida sabingelela kakhulu sizwe sikaMthaniya sanibingelela sibingelela bonke amakhosi sibingelela zonke izikhulu sibingelela bonke omkhulu sibingelela bonke ogogo udokotela uSomahashi lona umavula kuvaliwe umkhulu uSomahashi umavula kuvaliwe sithi siyabingelela nonke babukele emakhaya enyakeni omusha siyanibingelela awuzwe into ukuthi ihamba kanjani ngicabanga ukuthi usuzwile wakubingelela umkhulu ngayo yonke indlela dokotela la sizokhuluma udaba oluthinta abantu abaningi futhi nabafisayo ukuthi bazi kahle kahle mangabe kukhulunywa ngomhlahlo kukhulunywa ngokuhlolwa kukhulunywa ngani baba qala nje khehla ngizothi mina ubunyanga mkhulu busesekhona bafowethu bukhona ubunyanga futhi ngeke kuphele ubunyanga futhi ngeke buqedwe abantu sazalwa bukhona namanje busekhona nezinjula zobunyanga zisesekhona mkhulu khehla masingena endabeni yokuhlola noma masingena endaweni yomhlahlo udokotela uSomahashi khehla ungomunye wabantu ohlola kakhulu nowaziwayo futhi ukuthi mosufike kuyena inkinga ayihlali ingaphumi nento futhi ekubambile ayihlali ingaphumi khehla ukuhlola kuhlukahlukene emkhulu masikhuluma ngokuhlola ukuhlola khona okuphiwayo ukubona masikhuluma ngokuhlola kukhona ukuhlola la khona wena sesicaba ngezinto ezizokuhlolela noma zihlole kodwa zikhulume kumuntu zitshele wena inkinga zakho uma sikhuluma ngokuhlola khehla sinezipoki ezihlolayo uma sikhuluma ngokuhlola mkhulu sinezigubhu ezihlolayo sinophondo olukhulumayo lokuphondo nje lolukhehla lolo liphambi kwakho lo liyahlola loluphondo liyakhuluma mkhulu loluphondo indaba zabantu loluphondo straight akukhulumi mina wena uphahla kulona lona likutshela indaba likutshele into elahlekile likutshele yonke into loluphondo likutshela ukuthi lento ayilandayo ikanjani loluphondo liyayifembela lona likulaphe lona qobo ukhulume nalo likhuluma ngoba sixoxa loluphondo omkhulu manje masikhuluma ngokuhlola mkhulu ngumuntu ohlola kakhulu nowaziwayo ukuhlola kakhulu into omkhulu eyinjula ngokuhlola noma into ebalekile ngokuhlola into ukuthi ukwazi ukuthola umhlahlandlela womsuka wenkinga mawuzohlola mkhulu uzohlola ngoba nakho uzocheck inkinga uzohlola ngoba ufuna ukwazi ukuthi into yakhe impilo yakhe ihamba kanjani uzohlola ngoba nakho walanda into yangasebenza ngingomuntu nomkhulu wabantu abasiza kakhulu abantu abanegroup engasebenzi nginomuntu omkhulu mina osiza abantu sebexakwe izinto abayilandayo ngoba ni la ekhaya uyahlolwa mkhulu ngisho umuntu uzomakhela ngisho umuntu uzomvusela inhlanhla ngisho umuntu uzoqala idlozi lakhe kufuna mkhulu ukuthi ukwazi ukuhlola lo muntu lona ucheck ukuthi kahle kahle inkinga yona kalaphi lana kubalekile mkhulu ngoba ukuhlola mkhulu ikona kuzositshela ukuthi lo muthi uzosebenza kanjani noma lensebenzo mabaso ozoyenzela umuntu izohamba kanjani Kuyenzeka yini ukuthi ukuhlola kuvele kungene egazini lakho njengoba nguSmeva nje kuvele kufike into ukuthi hayi cha manje sengifuna ukuhlola noma ukuhlola kahle kahle kuba yinto esuka ekhaya emndenini ngesimo sokuthi ekhaya emndenini bekuvele kunomuntu oyisangoma noma umthandazi yabe siyangena leyo nto kuyena wakhula nayo wathatha mhlambe izikhwama zomunye noma vele kwenzeke nje Mabaso ukuhlola uyakuphiwa khehla ukuhlola kuyisiphiwo abantu abakunderstand lokuthi ukuhlola into omkhulu ozalwa nayo uyembethe into omkhulu ozalwa nayo uyifumbethe uphiwe abantu bakini le ukuhlola mkhulu uyakuphiwa into eyisiphiwo esasikhona komkhulu bakho noma kokhokho bakho lesi siphiwo siyabuya manje bese sizovuka kuwena ukwazi ukuthi ubone inkinga ukhona isithunywa lesesithi ingilosi isithunywa mkhulu ingilosi njengaseyiyoni lo moya loyo umoya mkhulu ohlambulukile umoya mkhulu okukhethayo kuyenzeka mkhulu uhlole kungabikho umuntu obeyisangoma ekhaya noma obeyinyanga ekhaya ngoba nakho usungena umoya wesithunywa umoya wena wokukhuleka ugcine manje lento ikwazi ukuthi icommunicate nawe ikutshela ukuthi lana kunenkinga e1 2 3 4 5 lana kunenkinga ehamba la izifike la bese ke mkhulu kuba khona ukuthi ukwazi ukuhlola ngoba nakho sesikwenza izinto wena egazini mhlawumbe sakugcaba ngamajaji noma sakugcaba ngeTV mkhulu bese lento uyakwazi ukuhlola mbamba
Nansi-ke into la iyaqhamuka ukuthi ngivele lento le ingaphakathi kimi ngaphiwa yona yinyanya zakithi ukuthi ngihlole ngibhulele abantu. Mase ngisuka mina ngiya kudokotela uSomahashi ngibona ukuthi cha ngifuna ukuthi ngi-ede kulokhu enginako. Ubungozi bokuthi ngi-ede kulokhu vele engazalwa nabo bukhona yini? Mkhulu, yabona lapho Khehla afuna sibatshele abantu iqiniso futhi sikhuluma iqiniso njengoba linjalo mkhulu, nginyanga amaqiniso. Uma mkhulu usufika kumina mina sengifaka iTV noma sekufaka amajaji noma sekufaka amakhamandela noma isipoki esizokwazi ukukupha amandla extra ukuthi ukwazi ukuhlola. Ufuna ukwazi mkhulu ukuthi lo moya wena ozalwe nawo obuhlola kwena mkhulu uzohamba hambe bese uyadeda ngoba ni lezi izinto esizifaka kuwena zivele mkhulu zinezilwane ezisuke ziyamalazo mkhulu ezivusiwe zathakwa zakhiwa. So lo moya iwona manje usuzohlola isipho sakho mkhulu asizukuhlola ngoba isipho sakho vele bese ngeke sikwazi ukushaya umhlahlo sikhiphe zonke izinto sisho zonke izinto manje lesi siphiwo sakho mkhulu sesiyas upgrade. That mean mkhulu manje wena sekubusa ini lento engigcabe yona iyona ke manje esizobusa phekwe isiphiwo sakho. Lolu phondo lolu Khehla uphondo lamadoda asemgedeni uma uhlolelwa ngalo mkhulu usuyekhuluma wona straight up. Ukhulume indaba engithinta kakhulu indaba zokufaka umuntu isipoku, akhuluma nezindaba zamajaji ukuthi uyakhona ukuthi umuntu umgcabe umgaxe wona emzimbeni ukuze ashaye umhlahlo ngendlela enamandla epowerful. Kuyenzeka yini ukuthi umuntu athi mefika uzomfaka zona lezi inhlanga lezi uthola ukuthi hlasimbe isithunywa sakhe noma isidalwa sakhe asambelani nalezi zinto? Kuyenzeka mkhulu uthi umuntu manzela into ingahambiselani naye. Mina-ke njengodokotela uSomahashi mkhulu, uma iclient mkhulu noma umuntu ozolashwa noma umuntu ozonyakwa kumkhulu uSomahashi ethi yena mkhulu lento lena mina siyasesha vele ngithi kuhlola mina namadoda akasemgedeni ayakhuluma ukuthi lo muntu ozomgcaba lento ingezi abantu bakuba ukuyamkela. Kufanele manje kuyocelwa esidalweni sakubo, sicele manje kunabantu esidalweni sakubo ekufanele laba ababonayo ekufanele sibavale mkhulu. Ayikho lento leyo ukuthi idlozi yaliconvince ukuthi lento ingene ihlambuluke egazini lakho vele lapho kunedlozi esolivala ekuyilona esuke lifuna ukubusa phe kwakho ukuze kwazi ukuphumelela lento yona oyifunayo. Uma kuwukuthi omunye umgcabe Khehla ithuli into ingasebenzi kena kodwa emgcabile asho ukuthi azi mkhulu lento ngiyayizwa ifuna ukuqhuma manje ifuna ukuqhuma kodwa ayikaqala ukusebenza noma ayikaxoxi kumina. Kufanele lapho lelo client lenze njani libuye manje uzovala lelo linye idlozi ekuyilona elicindezela lento le osuyifakile wena ukuthi ayiphakame kulomuntu. Esandleni sakho ngiyakubona ukuthi uphethe lapha inkunzimalanga bathi yigona. Ngicela nje uthi ungena kancane kulo ekwesizwe ukuthi umsebenzi nobubi nobuhle bayo yini. Mkhulu, Khehla amagona lanka awafani mkhulu. Kukhona igona lokuphakamisa umuntu eliyisiphakamiso. Igona eliyisiphakamiso Khehla wena amabaso baba. Alikwazi ukuthi uthi wena leligona leli manje linobungozi alinabo ubungozi mkhulu. Yileli elisuke lihlambulukile lithakwe ngemithi emihle lathakwa ngamakhambi amahle lathakwa kahle leligona ukuthi likwazi ukuphakamisa umuntu osuke ebhizi ngasamthing empilweni. Umuntu ophakanyiswayo loyo awumphakamisa umuntu ongenzi lutho empilweni. Umuntu ongenzi lutho empilweni fanele ukuthi umthwalise lo muntu. Kunamagona amkhulu ayisithwale swakha phakathi kube isithwalo mkhulu ngoba igona leli ngoba ulibuka kanje ikhalabashi mkhulu lana sisuke into ebalekile ile ngaphakathi esuke siyakhele ngaphakathi kusuke kunemoya mkhulu lana evusiwe ngaphakathi. Kunamagona amkhulu esithwalo kunamagona athwebula idlozi asebenze umuntu ngedlozi uthola ukuthi ekhaya kuceba yena yedwa abanye abantu abaphumelele. Kunamagona amkhulu othola ukuthi lo muntu kumele ahlabe njalo ngonyaka. Kunamagona amkhulu adla ugologo. Kunamagona esithwalo Khehla lapho uphumelela. Ngitshela kahle ukuthi after 3 days la usuke usuphumelele usuwele ngale kodwa isiphakamiso omkhulu sisebenza ngamandla akho wena ngoba nakho usebenza sikuphusha ukuthi uye la ufuna khona. Nangu umuntu emakhaya wibuza umbuzo njengamanje uthi mina ngisebenza umsebenzi ohlukile angelaphi ngoba esikhathini esiningi sinokwabona amagona ephathwa kakhulu abantu abazinyanga abantu ababathanda abantu abasebenza ngabantu. Kungabe igona alikhethile nami nguSmeva njengoba ungibona ngumuntu nje we-TV ngingasebenzisa na igona?
Yebo Khehla, igona mkhulu uvumelekile baba ukulithatha ulisebenzise ngoba wena uyi-TV nje mkhulu ukuze ukwazi ukuthi udonse ama-viewers. Kunabantu mkhulu abama-celebrity nengibaphakamisile, kunabantu mkhulu abama-musician esibaphakamisile, kunabafundisi mkhulu abanamabandla amakhulu manje sibaphakamisile, kunabantu mkhulu abathola i-tender right through mkhulu esibaphakamisile, kunabantu mkhulu mina abawina emakhasino engibaphakamisile mkhulu ngegona Khehla. Umuntu olifunayo uyakhona ukuthi eze kuwe mkhulu umenzele. Baba umuntu la ekhaya Khehla uvumelekile ukuthi eze simenzele. Umuntu futhi Khehla mayefuna imali esheshayo la ekhaya siyamazi ukuthi aphathe imali yakhe simbize yona simenzele aphume imali eyibonile ngoba mkhulu asisasebenzi bangukuthi into linda nini sasithi yenzelwa into ozoyibona manje. Mkhulu isithwalo segona mkhulu la ekhaya sisebenza after 3 days sikubekela nje 3 days bese siyasebenza Khehla. Esesiphakamiso mkhulu uyasilinda Khehla sisebenze sona sihlangane nedlozi lakho sihlangane negazi lakho sikuphushe mkhulu sona. Yini into umuntu ekumele ayiqikelele nekumele ayiqaphele if usumenzelile igona waba nalo endlini yakhe waba nalo endlini? Mkhulu ngoba ngisho Khehla igona mkhulu elisiphakamiso lifuna baba ukuhlonishwa, lifuna ukuthi ungalali nomuntu wesifazane bese uzokhuluma naye. Yabona lifuna ukuthi ngisho noma uza kumina ufike uclean kumina mkhulu. Kunama-client esiba nenkinga la uthola ukuthi umuntu uzofuna into yena kwayinawo udakiwe kuqala ufika nje kuwe naye usushayile yabona. Kufuna mkhulu ukuthi igona ulihloniphe mkhulu. Then la nke sithwalo mkhulu lokho sisikhuluma mawusuhleli nami down sengitshela imigomo nembandela yakho ukuthi leli gona leli eliyisithwalo mkhulu ihamba lifike ngoba kunekona mkhulu elenyoka, kunekona lesipoke, kunekona lamadoda omgede mkhulu lapho akusadlala nezingane baba. Kwenzakalani la? Lana mkhulu oba bengishilo Khehla le ndoda lena mkhulu amadoda lophondolo lingahamba nalo makuthiwa ufuna ngemgedeni ufuna sokuvusela amadoda amafishane amadoda omgede mkhulu into ozofika indoda uyibone igijime phambi kwakho. La madoda futhi yakwazi mkhulu ukufika uzohlola ngawo kaSomasho uthi nje Somasho mina ngizoshaya umhlahlo ngawo ngizohlola nje ngawo kuphela kuwena ngicela ngihlolele la madoda angifuni wena ngifuna wona ngibe sekuxhumanisa nawo mkhulu akwazi ukuthi akuhlolele wona mkhulu. La madoda futhi lanka ayakwazi ukuthi uwathume Somasho ngicela ungithumele la madoda ukuthi ngifuna angigadlela usibani ngifuna la madoda la ukuthi enze 1 2 3 4 5 azokutshela mkhulu futhi ukuthi sesikwenzile lokho baba. Windoda esisebenze kakhulu siyakubona yonke indawo abantu abaningi bakhuluma ngawe nangemsebenzi yakho oyenzayo uyuthola ukuthi kunemizi kunemndeni othola ukuthi kunento ekhaya beyenziwa yagqitshwa ekhaya. Lezo zinto enjengalezo kuqhamuka umuntu ufika umhlolela uthola ukuthi kunento ekanjalo ekhaya wena uyaphuma yini uhambe uye kulezo indawo ngoba njengamanje oba sibhekile manje lapha abantu besibuka kumabona kude bafisa ukuthi bazi ukuthi umkhulu uyakhona yini ukuthi avakashe ekhaya lomuntu. Baba ngikusebenza kakhulu Khehla iminyaka ukusebenza mkhulu amakhaya abantu mkhulu balinyazwa amakhaya. Yabona nje mkhulu mawuthinta leyo nto leyo kuyenzeka umuntu umnike igona lo muntu lona mawumnika leligona mkhulu uthola ukuthi ekhaya kwakhe la yolibeka khona akuhleleki kahle noma ekhaya lakhe kunomdliwa. So ke sikhulume ngelinye ilanga mkhulu specific sesiqonda ngqo endabeni yejalidi lo muntu ukuthi lihlushwa yini inkinga ijalidi lo muntu mkhulu. Ngikusebenza kakhulu lokho Khehla ngakhipha izilwane emzini yabantu ngakhipha izinto mkhulu ngayigubha ezibonakalayo emzini yabantu mkhulu. Ngiyalisebenza baba ijalidi lo muntu uyangibhuka udokotela ngicela uzongisebenzela noma ufike esigodlweni uhlole lokuqala mkhulu uhlole lokuqala ubhadale inkomo yasemakhosini bese kuma mkhulu sengiyokusebenzela ijalidi lo muntu. Ndabona abantu futhi baqikelele ukuthi uma uyinyanga uzosebenza ijalidi lo muntu bukakuqala ukuthi labantu labo ozobasebenza kuleli khaya bonke lento ozobenzela yona ihambiselana nabo yini mkhulu ngoba kuyenzeka abantu bagcatshwe zinyanga bese lento igcina ixabana nomunye wasekhaya thothi imvalela izinto abanye abantu inyanga isebenzile kubonakalanga kufuna kamkhulu ukuthi oqala ukuthi lesi sidalwa sala ekhaya ngoba wona uyinyanga uzongena la ekhaya uzokhipha izilwane ngoba le izilwane ekhishwa ezinye izilwane kwenzakala kanjani ukuthi ikhaya mkhulu babonile abantu sibelimala ngapha begcatshwe izinyanga bethi bawuqinisa iminzi abantu. Siyacela ukuthi mo inyanga mkhulu siyacela ukuthi ubheke qala amakhambo usuku umuntu uzomqinisa ngawo ngoba ezinye izingane inyanga zithi zizoqinisa zigcaba abantu ngezilwane bese gcina kuphazamiseka futhi again lento ozoyilungisa. So kufuna ukuthi mkhulu uliqikelele kakhulu ijalidi lo muntu andelazilela ijalidi lo muntu andelahlonishwa mkhulu awuvele namhlanje obhuka mina namhla sengiza kwena siyahlela kahle nami ngihlanganise kahle ngibuke kahle ngijule ngegceke lakho ngithuma amadoda ajule ngegceke lakho bese kumasiza baba sizosebenza.
Sesengasemaphethelweni kunezinto ey'nokwenzeka uthola ukuthi umuntu ufikile kuwe mkhulu wamenzela wamnikeza lokhu ekumele umnikeze kona kodwa yena mangabe esesebenzisa izinto uthola ukuthi akenzi ngendlela ekume umtshele ngayo sesovala nje just ukutshela umuntu ofike kuwe omnikeze leyo mpande omnikezayo nokuthi abantu kumele baqikelele kanjani ngoba egcineni umuntu ugcina esebenzisa umuthi omnike wona ngendlela ekungeyona bese ethi cha umuthi wakhe awusebenzi. Baba yabona nje mkhulu ubunyanga bulimazwe leyo nto kakhulu ngoba abantu nje sibatshela ukuthi babukele emakhaya babukele beNdlovu Dikida TV. Ubunyanga busesekhona, ubunyanga busaphila, ubunyanga bakholothasi mkhulu. Abantu vele abarobha abantu. Bazikhona futhi mkhulu inyanga ezisebenza ngeqiniso. Uma mkhulu umuntu namabaso okhehla umenzele into, lo muntu lona wamnika yena wangafollow instruction noma wena njengodokotela kukhona la ungaxhumanisanga khona izintambo zakho kahle. Umuntu mayekhala ethi mkhulu yazi sekuphele manje u2 weeks noma kuphela u3 weeks angibona ushintsho. Wena njengenyanga ukuthatha ucingo lwakho umbuyise umuntu ushintshe indlela alternative ushintshe enye into bomfake yona umfake enye uma kuukuthi iphutha lingakuyena yena umuntu njengoba simsiza akakhulume into eyiqiniso ngoba nabo abantu mkhulu bayahlupha ngoba abazebenzelikhuluma into eyiqiniso manje la ekhaya mkhulu thina dlala sinamadoda uzothi ubuya vela azositshela iqiniso ukuthi usibanibani vele kone yena noma mkhulu wena kone wena bese ke lapho silungisa mkhulu noma wena njengenyanga usike kufanele ukuthi ikhehla uthathe iclient udlulise komunye umuntu ozakweni ubhadale lapho mkhulu ukuze alekeleleke egcineni into ehle umuntu osizwa umkhulu into abalekile babukele emakhaya ukusizakala komuntu into abalekile ukuthi umuntu agcine ephumelele so singodokotela umuntu uma ukuthi akaphumeleli ngendlela ungambalekeli umuntu akabuye mkhulu aphinde kubuke ukuthi kusalephi umuntu alungiselwe futhi noma ukuthi wena amandla akho ahamba yasala lana bese umdlulisela komunye noma uza kodokotela somashi noma umdlulisele komunye udokotela ethi usibanibani naye nibone ukuthi kayiwa kanjani phambili umuntu asizakale ngawo akubonge kusasa mkhulu. Abantu bayakubona ose-KZN ola eGauteng eJoburg ufisa ukuthi azi ukuthi umkhulu utholakala kuziphi indawo. Baba ngama-Monday, uTuesday, uWednesday ngisendaweni yaseGoli ngisebenzela endaweni yaseSoweto bese mkhulu ukuthi ngolwesine nangolwesihlanu sisuke eseNewcastle endaweni yaseMadadeni mkhulu izinsuku zami lezo umgcibelo omkhulu nesonto angiusebenzi ikhehla ngoba ngumuntu futhi okholwayo ngumuntu futhi owazana noNkulunkulu so sigcine kwesisikhathi osesalimala ngomsebenzi mele ngibona ibandla khehla manje lezi insuku omkhulu izinsuku nje ngisebenza ngazo ulwesine ulwesihlanu ngiseNewcastle na kanjani babhuka abantu before sifike eNewcastle uMonday uTuesday uWednesday sisuke sitholakala nje eGoli khehla. Endaweni ke la kuxhunyana khona nawe be-social media ukhona babhala ukuthini mangabe befuna ukukuthola. Ku-TikTok nje khehla uthi Somash omkhulu ku-TikTok uphinde futhi uDr Somash bavula kuvaliwe uzongibona khehla ko-YouTube mkhulu uthi Dokotela uSomash bazongibona abantu ku-Facebook uthi Dokotela mavula kuvaliwe bazongibona abantu khehla lapho enkundleni zokuxhumana mkhulu izinamba zami nje bazoyibona la phansi ku-screen ngoba zibhaliwe mkhulu umuntu ayithathe afone mkhulu abhuke asho uDokotela ngiyeza esigodlweni sakho ngosuku oluthile ngicela ukubona nawe sibonane naye baba. Ayi injalo ke leyo nto sikhuluma noDokotela uSomash njengoba sesiphetha inkulumo yethu osukwini la namhlanje le iNdlovu Dikida Film Production uSmeva lo owakamabaso subscribe lapha wena ipage lethu la ku YouTube. Danke siyabonga.